Njemačka istabala Grčku, Španija izbacila Francusku i pored toliko interesantnih dešavanja vi gledate mene i to je sasvim u redu. Skroz je u redu, ovako se malo potapšite po ramenu. Ovo je jedno javljanje iz privremenog studija. Naša prijateljica Azra i njezin brat iznajmili su nam stan na mjesec dana. Jedan aplauz za njih dvoje što mi sada nismo beskućnici u ovom periodu dok ne preuzmemo naš stan. A ja, jeste primijetili kako sam sad malo aerodinamičniji? Napokon sam ufatio malo vremena da se obrijem i ošišam. Nego da mi pređemo na rezultate nagradne igre. Prije nego što izvučemo sretne dobitnike, pogledajte jednu malu montažu selidbe. Ovom prilikom bi se htio zahvaliti svima koji su nam pomogli. Bravo, ekipa. Tek smo na 50%, ovo ćemo morati ponoviti opet, tako nas je zadesilo, pa ću vas opet ja zamoliti da mi pomognete. Ne sad, nego eto, čućemo se. Eto, toliko za ovaj put. A ja, rezultati nagradne igre, videoklip sa rezultatima nagradne igre je bio tu cijelo vrijeme. Dakle, na ovome videoklipu imate jedan link koji je malo ovako sakriven. Morate znači kliknuti i on će vas odvesti na videoklip sa rezultatima nagradne igre. Da li to na ovoj ovdje loptici maloj, možda ovoj drugoj, možda da nije na mikrofonu, ne znam, na ovoj lopti, tu, ovdje, negdje morate kliknuti, bit ćete prebačeni na rezultate nagradne igre. Eto, toliko za ovaj put i nemojte jest žut snijeg. Ovo je bolest.